Yeah, now you got me out in the deep. Feeling I'll be wrapped around your neck. When you burn me out like a cigarette. Yeah. Hello, welcome back to Aesthetic Club TV. Kita baru je sampai after 1 hour perjalanan. Sangat panjang ya. Sebab selalunya kita just pergi gym yang dekat-dekat je kan. So sekarang kita dah sampai dekat Gym Paradise 2. So jom. First thing first, of course lah, kita akan buat kita punya warm up. Hari ni kita akan buat back, shoulder dan juga last kita akan buat tricep. Maybe we should get lost in a sweet escape. You tease me and you touch me, I'm going crazy about it. Keep saying that it's nothing. Yang I buat tadi tu nama dia front row. This is like the first machine yang I try. Memang sedap gila. Dia very feel dekat you punya belakang. Tell me what to do. I'm losing all my cool. Feeling like ain't nobody else around us. Ain't nobody else around us. Got me breaking all my rules. Untuk perempuan dekat luar sana, so kalau korang tak nak rasa sakit kat bahagian sini, a few days ago I buat pakai barbell kosong, tak pakai strap. Before this saya tak pernah kena macam ni. Ni first time. Dia macam teruk sangat. Grip yang ada spine pun I still rasa sakit kat sini. Korang make sure korang pakai lah strap tu. So sekarang I nak grip anything memang tak selesa gila kat sini. Setelah pakai strap, kita punya second exercise untuk back hari ni is kita buat rowing. Untuk orang yang ada masalah lower back, korang boleh guna rowing yang jenis macam ni. Kita tak dulu kita punya dada kat depan ni. Ni korang adjust lah ikut korang punya ketinggian. Ni pun first time I guna mesin ni actually. Tak akan guna yang dalam punya. Sebabkan mesin ni agak berat, kita pakai biskut ni je. Berat dia 2.5. Next exercise yang kita akan buat adalah leg pull down. Sebelum ni yang I selalu guna adalah mesin leg pull down yang biasa tu. So yang hari ni we use another machine. So untuk korang yang tak pernah tengok, mesin ni bagus juga untuk korang buat leg pull down. Dan tolong kalau dah pakai mesin, sila relax semula. Tolong susun. Kenapa? Sebab kadang 20 kg ni tak semua orang boleh angkat. Lagi-lagi perempuan. Korang tolonglah ada sikap empathy sikit. So macam biasalah, kita letak weight dulu. Ni letak bawah je. Start dengan 10 dulu. Now kita start with our first set dulu. Jadi pertama yang korang kena buat, mestilah check dulu korang punya seat ni okey ke tak. And then duduk. Untuk pad ni bagi I dah okey. Kalau nak adjust korang boleh tolak ke atas, then tolak ke bawah. Letak tangan kat sini. Alright, now we go down. Baby, let me fill your cup before we out of here. Do you wanna take it slow? Just let me know. You tease me and you touch me, I'm going crazy about it. Keep saying that it's nothing. So tell me what to do. I'm losing all my cool. Feeling like ain't nobody else around us. Ain't nobody else around us. Got me breaking all my rules. It's only me and you. Exercise sekarang kita akan buat untuk kita punya shoulder press. So selalu kita pakai dumbbell, sekarang kita pakai machine. Actually machine ni I dah pernah guna untuk previous video yang I buat chest. So this one kita buat untuk shoulder. Seperti yang korang tahu, Gym Paradise dia terkenal dengan dumbbell rack yang sangat panjang sampailah hujung sana. Dan juga dia punya seat ni banyak gila. Saya nak berebut lah Jadi sekarang kita akan naik ke level 2. Macam I mention tadi, gym ni dia ada 2 level. Actually diorang ada sediakan lift, tapi tak boleh guna. Mungkin dia suruh kita cardio lah Jadi marilah kita. So korang jangan nak malas-malas. Seperti yang kita lihat, level 2 ni dia more kepada cardio. Lepas tu leg. So kat sini kita ada treadmill. Ni Stairmasters. And then korang kalau nak buat high rocks punya training, functional training, endurance dekat Paradise ni ada saja. So we have the ski rope punya rowing. Rowing kat situ. Ada sled push kat sana. One of the special things kat level ni adalah, kat level ni semuanya adalah pin loaded machine. And then benda yang paling special, I first time jumpa, ya Allah, macam-macam jenis tau. Dia punya rope lah, apalah. Inilah equipment dia. Jadi diorang panggil apa tu? Batman series katanya. Tapi yelah, kalau kau perasan bentuk dia, semua design dia macam Batman. Faham tak maksud dia? Faham kan?
ni. Unik je ni untuk seated row. Dia untuk leg pull down. Yang ni sumpah bapak besar weh. No. Ini kalau hentak kepala orang ni, hancur kepala dia weh. Okay, and then another thing is that dia custom tau, all of this equipment. And then kalau korang pasang kat sini, macam ada lekuk-lekuk ni kan, dia memang ngam-ngam untuk tangan korang. Selesa gila. And then dekat sini, bagus. This is one of the good thing. Dia letak instruction untuk left hand, and then this one is for right hand. So just untuk orang yang beginner ni, diorang dah boleh ni lah, boleh agak kan. Bagus lah buat macam ni. Selesa pun selesa. So kalau tengok yang lain pun sama, diorang letak juga. This one also left, right. So korang akan tahu. And then see the mole right here. Korang boleh letak mana jari aku ni lah. Masukkan. Sangatlah futuristic ya. Kau ingat kereta je ke futuristic? Benda-benda macam ni pun ada. Exercise kita akan buat apa nama dia ni? Tak tahu kan ni nama dia, seated row. Kalau tak guna, tolong letak balik. Kita guna this one. Cara dia korang sangkut dekat besi ni, dekat road ni. Okay. So yang ni dekat depan. And then second macam biasalah, korang setting korang punya ikat berat. Let's go. Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat... Another thing is, korang perlu tahulah targeted korang punya muscle dekat belakang ni. So tadi kita buat vertical dekat bawah, pakai machine kat bawah tu. Untuk yang seated row ni, kita targeted more on horizontal. You know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock. Need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya? Hear your truth, pull you closer. Another important thing is korang kena pandai control your own breath. Need to know when is the time you have to engage your core. Bila masa korang nak inhale dan bila masa untuk kita exhale. Tapi tak apa, once korang dah main semua ni, korang akan tahu, korang akan pandai kawal bila masa dia. Okay, terusnya kita akan buat pullover. So ini kita guna yang jenis kain macam ni. Set up weight dulu. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby I can see it on your face. Hari ni kita akan tukar cita rasa sikit lah. So, tada! So kita akan guna yang rope. I panggil rope ergonomi atau sekali aku je bagi nama. Sabar dulu yang ni. One of the things saya rasa I suka gym ni adalah pemilihan lagu dia. Dia punya lagu semua I rasa tak payah pakai apa ni, tak payah pakai effort pun tak apa sebab lagu-lagu dia very ngam je. Ngam untuk anak-anak muda di luar sana. Pandai lah orang pilih. Memandangkan tadi tangan kita injek yang dekat situ tu, tapi I cakap ni memang pedih gila first time I kena macam ni. Bila pakai benda ni, okey lah, tak rasa sangat sakit yang pedih kat sini. So cara dia, ni tangan ni korang masukkan dekat ruang ni. Okay, and then your thumbs here. Always remember kunci kita punya. Memang le. Okay, and then for the girls yang love to do glutes, macam I, so ini adalah bahagian dia. So it is called as pitch perfect. Tu sana. So dekat sini ada korang nak buat hip thrust, apa tu untuk adductor and everything, hack squat. Nah, so korang boleh naik dekat level 2 ni, okay? So kita dah di penamat. Itu saja untuk vlog kita hari ini. I harap vlog-vlog yang kita orang buat untuk hari ini dan sebelum-sebelum ni membantu korang. Korang jangan lupa subscribe our YouTube channel, and then jangan lupa juga follow kita punya social media, which is dekat TikTok dan juga Instagram. So kita orang ada letak link lah dekat description bawah ni. Jangan lupa comment, like and share. Kalau korang ada any suggestion next content nak kita orang buat apa, so korang boleh drop down comment below. So terima kasih for watching. Bye. So what's the problem?